እቺ ነገር አትወርድም። በፊትም እንደዚህ መርጬ ነው ያገኘው። አሮሳኖስ መረታኔ አያኒ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በከ ጅርተን እንደማት ሲኒ ፈተው ከጀምቶታ አመንቶታ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉያራ ቪዲዮ tokkon sidii qabadee dhufee jira. Viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu wantoota amantii keenya keessatti deemaa jiran garuu baay'isanii irratti hojjetamu kan qabu jechuudha. Daawwannee walitti deebina. መንፈስ ቅዱስ የሚነካ ሁሉ መንገድ ይታጣል። 2018 የስኬ ዘመን ይሄ ግቤ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ተባርኳል። እግዚአብሔር ወዳየልህ ክብር ተሻገር እና አንተ እግዚአብሔር ወዳየልሽ ክብር ተሻገር። አሜን። እግዚአብሔር ወደ ተናገረልሽ በረከት ተሻገር። ይሄ እኮ ግልጽ የአዳልሞቲ የነቅቤ ቀቡኝ መንፈስ ነው። ይሄ የኛ የክርስቶስ መንፈስ የቤተ ክርስቲያን መንፈስ ሊሆን አይችልም። አይታችሁታል እንግዲህ ምን አይነት ዘመን ላይ እንደመጣን አርጊተኒቱ ጋኩ ነው አመንቲን ኬኛ ራጆታ ሶብዱ በለሲያናዳን ከሰቱ ማለከን ይታሩ አርጋ ጅርቱ አመኩኒ አፉራ አዳልሞቲ አፉራ ዳዳና ዲባ ጀዱ ማለ አፉራ መነዋቀዩ አፉራኑን በድኔ ወጁ ወልፈካታ አመኩኒ ያጀረከኝ ኧረ ሰዎች ግራ ገባን እኮ አንድ በሉ ነረ ነገር ወዴት እየሄደ ነው? ወንቲ ኩን ገረሚት ደማረ ያጀማ ማልታ አጅራ ሰርታ አከ ኩፍቴ አደዶ ደመጫፍ ኩልኩሉን ማልታ አጅራ ቢታኑት ገላ ጅራም ያጀረከኛ አረ ኢሚ ኩን ገረሚት ከኒ ደማ ጅሩ ታቲ መሪያዳ ወይ ወልዳ ዱንፋ ጀለሙ ከና ወልዳ dubartiinis dhiirris mataadhaa ta'e akka barbaade keessatti ta'aa jiru kan eeyyamicha gaafa laattan sirriitti qoradhaa lakkii maqaan nu badaa jira. Wayyoo zayitiif bishaanni waan garagaraan dhorkamnaan amma immoo dhadhaa baksanii dhadhaa fidanii dhufan hin dhorkamneedhani jijji safuudha ta'a mari'adhaa dhimma kana lakkii garamnitti deemaa jiru isin harkaa beennaan garatti deebistan hin qabdani lakkii ta'a mari'adhaa. Dubbii waaqayyo roomee 16 lakkoofsa 17 fi 18 akkas jedha. Obboloota koo warra barsiisa isin fudhattaniin mormuudhaan yaada namootaa gargar baasanii amantii irraa kuffisanitti akka of eeggattan isinan gorsa. Amantii irraa warra isin kuffisanitti akka of eeggattan isinan gorsa. Isaan irraa fagaadhaa. Warra akkasiirraa dirqama fagaachuun nurra jiraata. Barsiifata waldaan kiristaanaa hin qabne warra fidanii nu barsiisaa jiran kanarraa. ከነራ ማል በረና ድራዋ ቀዩ ከነራ ማል በረና የመሻገር ዘመናችን የሚመጣው ከቅቤ ውስጥ ነው እንዴ? በር ደርቡ ከኛ ከን እንዱፍ ዳዳ ከሳኒ ሬቸ ለማፋ ወዮ ሰፉ ዳባ ኑዲሴት ማሊታ ደማ ጅራ መቃ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳኔ ለኮፍሰ 18 ወሪ ወንታ ከሲ ሆጀተን ኩን ገራ ኢሳኒቲፍ ያደኒ ሆጀቱ መሌ ክርስቶስ ጎፍታ ከኛ ፊን ሆጀተኒ Isaanis dubbii gurra namaatti tole gaarii fakkaatu garaa namootaa garraamotaa hin gawwamsu jedha. Kuni gawwamsaadha. Garaa namoota garraamotaa gawwamsanii maallaqa irraa nyaachuuf. Kana qofaa isinitti hin fakkaatin. Mee viidiyoo isa kana moo laalame? Kana laala. አዲስ ማሰራት ብናደርጋ ጨው ጨምሩበታል። ይሄንንማ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ምን ብያለሁ? እዚህ ውስጥ እጁን የሚነክር ሁሉ ሞት ይዋጥ፣ ጭንገፋ፣ ድህነት፣ እርግማን፣ እንባ፣ የመከራ ጽዋ አለቅልቄ ምን አልኩኝ? Egaa akkuma argitanidha. Waan isaan gochaa jiran argitaniitu. Bishaanitti ashaboo naqanii, ashaboo markaatoodhaa fidanii dhufanii, bishaanitti naqanii, eebbadhaan namni irratti wal caccabse. Hin fayyisa gaa kun. Kanatu fayyisa. Gaafa amantii warra kan biraadhaaf ta'u ቅባ ቅዱስን እምነትን ጸበል hin fayyisu jettanii nama arrabsitu amantii namoota kan biraarratti duultu kan kee gaafa ta'u immoo bishaanni ashaboo markaatoodhaa bitamee dhufe akka kanatti hin fayyisa hin jijjiira jedhameetu akka bishaan qaanaa zagaliilaatti yaadame wanti hin taane akkasii waldaa kiristaanaa keessatti deemaa jechuudha. Kan kee gaafa ta'u saalfii miti. Kan isa kaanitti quba qabda. Buleessa koo buleettii koo koottaa mana keenya qulqulleeffannaa dura namatti quba qabu dura kan keenya qulqulleeffachuutu nurra jiraata. በሌላ እምነት ሲሆን ቅባ ቅዱስ እምነት ጸበል አይደለም ነው የምንትለው። አንተና አንቺ ስትሆኑ ግን የኛ ስትሆኑ በእኛ ስም የተጠራችሁ ናችሁ እንጂ የኛም አይደላችሁም እናንተ።
እዚህ ጋር ስትሆኑ ግን ከመርካቶ ጨው ገዝተህ ትመጣና ያድናል ብለ ወንድሜ መጀመሪያ ቤታችንን እናጽዳ ወደ ሌላው ጣታችንን ከመቀሰራችን በፊት። እስኪ ለማን ነው አቤት የሚባለው? እንደዚህ አይነት ነገር ማንን ነው የሚመከለው? ተው ተማከሩ፣ ተው ቁጭ ብላችሁ ተነጋገሩ። ስለነዚህ ፍቃድ ወስደው እንደፈለጉ የሚሆኑት እነዚህ ነብይ ነኝ ባዮች ተው ተነጋገሩበት፣ ተመካከሩበት። ነገ ከዚህ የበለጠ አሳፋሪ ነገር ነው የሚመጣበት። ምንድነው እየተካሄደ ያለው ወገኖች? ኧረ ተመካከሩበት። ኧረ ረቲ አሳ ዱቢ ከና ደመቁም ባይጌኑ በርባችሳራ ያጀረከኛ ወሪ ራጂ ሶብዱ ሲአና ከአንኩን ወሪ ኤየማ አከበርባደን ፍደተኒ ሶቹ አጅረን ኩን መቃ አመንቲ ኬቲ አረብሲሳ ጅሩቹ አከከነቲ ማይኒ ደዳኒ ደዳ በክሳ ማይኒ ወልዳ ኬሰቲ ሀልከን ወለካ ለፈቲ ገኒ ነቀኒረ ነመተርካን ፈቺሰኒ ሀልከን ወለካ ሰዩ ኩን በርሲፈተ ኤሳቲ መጫበሰ ከመራ ዱቢፈሜ ኩን አረ ወንቲ ኩኒ ሶዳችሳ ጅራ ማል ከነ ቆፈዳ ሜና ሙሰ ዱበርቲን ኩን ኡፈና ኢሽን ኡፈቴ ወልዳ ኬሰቲ ተጃጅልቱ ና ኢላላሜ አን ዋን ሁንዱማን ታጀበ ነመ ቶኮ ጋፈ ዋረከን ሜላላ ዮሴፍ በሕይወት አለ። ኧረ ግድልም ዮሴፍ አልሞተም። አባቱ ሞተ ተጠባብቆ ሰገሌ ዋቀዮ ቶኮፋ ጢሞቴዎስ ቦቆና ለማ ለኮፍሳ ሰገሊ ካሴ አማ ኩዳኒት አከስ ጀዳ ወሪ ዱበርቲ እሞ አመሊ ኢሳን አገርሲሰን መታ ቶልፈቹutti ወርቄዳፍ ጨሌ ነቀቹutti ኡፈተ ገቲ ጀቤሰ ኡፈቹutti ኬሰ በውዳን ኦፍ ኩሉቱን ተይን ኡፈተ ቀጄላ ፈካቱ አከተውtti ኡፈቹዳን ማልናን ጀዱዳን ኦፍ ቀቡዳንስ ሀተው ዱበርቶታ ዋቀዮፍ ሂንሰገነ ጀደኒፍ አከተውትሲ ወንተ ጋሪ ሀአገርሲሰኒየዳ ከናሬ ወንቲ ጋይ ዱቢ ዋቀዮ ኢሳ ከናፊቱን ቢቲን ዱቢ ዋቀዮ ኢሳ ከሜን ስራ ዳጋኒ ዋቀዮ ኢሰኒ ሰገሌ ኢሳ ኬሰቲ ሰንዲ መጫፈ ቁልቁሉ ኬሰቲ በሬሴፍ ኡቱ አቲ ነቦመሚን ከራ ዋቀዮ ኡቱ አቲ ሂንዴሚን ራጂ ኢሳ ከሚና ራጃቲ ራጂ ኢሳ ከሚና ራጃ ሰከምቱ ዱጋዳ ኢደን ሰርካ ፍለታ akka dubbii sagalee waaqayyootti deemaan jirtu naamusa namni waaqayyoo tokko agarsiisaan jirtu ati waldaa kiristaanaa keessatti surree uffattee akkaataa kanatti mataa artifishaalii maali yaa waaqayyo gooftaa waanuma hin jedhu iyyuu qabu akkaataa kanatti sagalee dhuguma waaqayyoo sitti dubbata waaqayyo miliyaan sitti dubbadhu akkasitti waldaa kiristaanaa keessatti isa iyyuu waan nama ajaa'ibu manuma isaan kireeffatanii waldaa kiristaanaa godhan ilaalaa meerrattan deebi'ee dubbata ilaala. Baka mannumti xinnoon tokko lafumti xinnoon tokko laftu ijoolleen kuwaasii irratti taphattu gibbii namaa keessa ilaalee waamicha wayii waamamanii dhaqanii arganii jennaani bakka isheetti kana natti kireessitii waldaan godhadha jedhanii isayyuu yeroon qabani ariifatanii kunoo maaloo mana namaa gaafa dhattanis ishee kana natti kireessi akkasitti natti galgala qofaa jettaniitu kireeffattaniitu akka kanatti waldaa gootu eeyyamichi akka barbaade argama gatii ta'eef irra saalfii dhaqaanyii guddaa keessa jira yaa jara keenya amma kun waldaadhaa yaa jara keenya bokkaa keessa nama teessisanii halkan walakkaa akkasitti nama walitti qabanii ani seerrumtiyyuu maal jedha waa'ee akkasii kanaa kunoo akkasiin argitan kana kasallee achuma jira maaloon safuudha waaqayyoodhaaf kana qofaa miti raajiin immoo akkuma isin beektan waldaa haaraa keessaa akkuma akaayirama mee kana ilaalaa viidiyoo kana hundumaadhaaf raajama inni iyyuu gaafa raajamu hin dabartaa si milkaa'eeraa nama sitti naafee ምናምን እንዲህ ነው የሚሆነው። ትንቢት ነው። እሺ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቸርነት ተዘጋጅቶልሃል። መልካም ነገር ተዘጋጅቶልሃል። እግዚአብሔር አላውቅም አንተ ሰው ከያቀር በኋላ መተህ ትመሰክራለህ። ከያቀር በኋላ አስገራሚ የእግዚአብሔር ቸርነት በሕይወትህ ላይ ሆነ። እሺ እግዚአብሔር የተናገረኝ አንድ ነገር ሳይቀር 2017 ርክክብ ይሆናል። ታምኛለሽ? ታምኛለሽ? ሶስት ነገር ይሆናል። አሜን። ለጨብጭ አሜን። አንድ አሜን፣ ሁለት አሜን፣ ሶስት ይከፈታል። ከፊትህ በር ይከፈታል። አሜን። እሺ ጌታ ምስክሬ ነው። እንደ ቧንቧ የተሰበረ ቧንቧ ፋሶት አይታችሁ እንደዛ ፏፏቴ ዛሬ ይከፈታል። አሜን። ምንድነው ስለው እስካሁን የጠበቀው ያ
ምድረ በዳ ዛሬ እኮ ቃሉ ያንተ ነው ያንተ ነው መልእክቱ ይገባኛል ለራሴ ነው አንተ ለጌታ ከመረሰና ወግቼ ወግቼ ለኢየሱስ ነታ namni hojjete gaafa milkaa'uu dadhabu isinitti fiiga isin immoo akka xinqolaa namatu kana sitti godhe namatu akka sitti godhe jettanii timtanii sanni qabu ciraasaa harkaa guurtanii nam qobaa dubbachiisaa deemtu sababii keessaniif namni baay'een qobaa haasaa deemeera safuu dabbooko yakkiitti yaada waa'ee kana warri dhimmisaasan ilaallatu sabni kun booddee sin harkaa bittinnaa'een alabasi walitti funaantanii hodhitan hin jiru lakkiitti yaada waa'ee waldoolii dhuunfaa kana waa'ee eeyyamaa kana yeroodhaaf iskii dhaabame eeyyamuma kennuu waan jedhamu dhaabame isa jiru isa kenname kana attaarraame era safuudha keessumaa immoo dubartoonni si'ana waan isaan waldaa kiristaanaa keessatti gochaa jiran immoo safuudha dhaamsan qaba yaa warra raajii barbaacha naannoftanii fi yaa warra raajii harkaa waanaa ba'a jettanii dhamaatan kisaaraa kassartaniif raajii barbaaddanii dhuguma waan isinii ta'u kan isinitti fakkaatee raajotaan waan qabdan ishee dhuma irratti illee harka keessanitti haftee kan nattanii raajota nyaachiftaniif dhaamsan isinii qabaa dhaggeeffadhaa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:10 kaasee akkas jedha. Warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaa dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif gowwomsaa hammina hundumaa isaan irratti hin fidaa. Kanaafis Waaqayyo wanta dhugaa hin ta'in akka amananiif gocha nama wallaalchisu isaanitti hin ergaa. Maaloo gocha nama wallaalchisu maalitti fida? Dha'ichatti fida. 12 immoo akkas jedha. Warra jal'inatti gammadanii dhugicha hin amanne hundumaatti akka faradamus hin godhaa. Ciraamatti akka nyaatamtaniif warri raajota barbaaddanis dhaga'uu diddanii dubbii sagalee Waaqayyoodhaaf teessanii abboomamuu waan diddaniif ofii keessanii Waaqayyoon barbaaddachuu irra jira kana barbaaddachuu waan yaaltaniif kana Waaqayyo ofii isaatiin isinitti fideera. Akkasin nyaatamtaniif harka jaroota kanaatti akkasin dhumi keessan hin tolleef isinitti fideera. Dammaqa amantoonni adda baafadhaa. Tarii adabamuu diduu keessaniif raajonni kun isin irratti Waaqayyo kaasee jira ta'a. Of ilaaluun keenya beessa. Lafa dhannuuf eenyurraa akka tajaajilamnu arras irra deebi'een dubbadha. Beekuun dirqama keenyadha. Fayyaa ta'a.